Obradili smo low kickove, sad nema direkt. Ručni udarac osnovnog tipa ubodne putanje. Znači rotacijom tela stvaram silu. Grud, stomak mora biti jer ja silu vučem sa poda. Što više moje telesne mase učestvuju u toj rotaciji, udarac će biti teži, imat će sa određenim ubrzanjem više sile. Jasno? Ako sam ja mekan i opušten, imat ću brzinu, ali snagu i čvrstinu neću imati. A bez snage, bez te čvrstine, u rotaciji ne postoji snaga. Ok, gledaj vas, druga stvar. Rotiramo se u istom pokretu. Rotiramo se tako što nam kolena pomažu rotaciju, uvrćići se ka kontranozi, jasno. Kukovi je prate, laktovi idu sa kukova. Nemoj da dižete laktove na gore, pa da udarate samo iz ruke. Lakat ide sa kuka iz rotacije, ok. Pesnice moraju biti maksimalno stisnute i pod blagim uglom. Nemoj da udaraš ovako ravno, jer ako udaram ovako ravno, udarit ću sa zglobovima prstiju. Uz rukavicu svaki put ću da gasiram motor pri udarcu, jednom ću se i povrediti. Pesnica blago na dole da bi udarili ovi čukljevi zglobovi šake, ok. Podlaktica čvrsta, biceps, triceps, rame čvrsto. Bradom zatvaram rame i gađam kroz njega. Znači nemoj da radite karate varijantu, ok. Idem da određenu putanju probijem kroz tačku cilja koju gađam. Ako gađam bradu, treba mi do 5 do 10 santima kroz bradu. Jasno? Ne pola santima, ne ovo, nego ovo. Znači ja moram celom pesnicom da uđem u njegovu vilicu. Ako gađam stomak, ide kroz stomak. Jasno? Znači poenta da sila koja se stvara pređe na telo koje udara. Idete lagano, ali čvrsto i snažno. Jedan direkt za jedan direkt. Ok, drugi prekid.